Өткөн жүрсем bir жигит, жашыл эле жигит экен, цумга бардым эле айтат, устаз баягы сый менен келбесең, ый менен келген деген анык экен. Мен ошолордонмун дейт. Неге? Өзү үйдөгүлөр окуу деп Карабалтага жөнөткөн дейт. Макул деп келсем, Бишкекте bir дос бар экен, Дордойдо иштейт экен. Жумушуга алып барып эле, майттан жүк төшүп иштешпесиңби, жатакана бар деди эле, кызыгып кетип эле, шоңколдо иштеп калдым дейт. Жүктөрдү түшүрүп берем, жатаканасы бар, чайını берет, сонун иштеп атып, жүк түшүрүп алып, түшүп кетип, колум сынып калды дейт. Son kolum sınıp kaldı da dostum keçirip koy bu yette boşalt başka bir kelet dedi. Cemen iladım dedi. Hemen kerek yok mu bu dostum? Bu yette bir işti kelet de tur atıyorsun sen kolun sınıp kaldı da işte elbeysin koy mu? İştesen makul bereyim. Bolbosam ket dedi de. Oşonca ila bana dua kılın diye Allah kolumda kaytarıp ver men medresege varayım dedim dedi. Anan Karabaltada okudum dedi. Allah Taala sıyın menен kelgende ne kılın sıyın menен bolaydı. Makul har bir öz maşallah Kaba'nı gördüңүздөр maşallah oң жагыңызда жашыл свет, сол жагыңызда кара таш, кара таш. Бейиштен түшкөн таш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул бейиштен биринчи түшкөндө сүттөй аппак эле. Мушриктер, кафырлар, динсиздер кармалап берип капкара кылып койду. Аты да өзгөрүп кетти. Хажар ал-Асвад кара таш болупчу. Аны өбүшлүк сүннөт. Umar raziyallahu anh çoğun kişili. Oşonu öpkön adamlarını türütüp baratkanda Peygamber Hazretleri Umar sen çoksun. Adamlarga iza berbegin. Eğer açık bolup kalsa barıp öpkün. Bolbosam alıstan Bismillah akbar de öp koy dedi da. Degende oşondoy bu oşondoy. Umar raziyallahu kuluk minez başkaça da o. Sırası taşka karap durup aytdı. Taş sende payda dağı yok, sende ziyan dağı yok. Sen öpmeyim dedi da. Peygamber öpmegende sen varsa öpmeyip bolsun men dedi da. Ali raziyallahu uqtu da ayet Umar андай debe. Nege? Munda payda da var, ziyan da var. Kandayça? Eğer sünnetти tiriltip hiç kimge ziyan berбей öpkön bolsaң, kıyamat günü sana köbelik beret. Men öpkön sünnetти tiriltken deyt. Adamların putunu develep, kavurgasını türütüp, bakırıp jatıp barıp öpkön bolsaң, karışına köbelik beret dedi da. Oşondan al jakka erkekler takın jakındabайбыз. Makul? Demek erkekler jakındады, ayal takır ile barbaң al jakka. Takır barbaң al jakka. Keçele birөө ушул намазканада айтат. Мен боюм кичинен кайта-кайта эле басам, түртүп чыгарып коюп атат, кантип кирем дейт. Максат эмне? Десем 3-чү жолу келишим дейт. Анан ар барганда эле кара ташка жеттимби, сиз эле жетпей калды эле, ошого бир жетейин десем, барды эле түртүп чыгарып коюп атат. Чоң болгондо эмне кылат элем десем, чоңдор жүрөт дейт. Максатың эмнеси? Максат жок да. Danışmanlar aytkan, sen düşmanыңның көптүгүдөн жеңилген жоксуң, максатыңдын жоктугунан жеңилдиң дейт да. Biz boyuzdun kişinin avzamayetke bararken çok mu doğru mu? Sen maksatın yok da barganda ne oğu? Sıypaş gerek. Bana turbay bana dual. Sıypayı ver çoğa. Eko birdeyle hurmatı tuğan. Oşonu elge düşündür almaya kıynalı otağız da. Oşondan dinsizlerine otat, sen o taşka sıyınasın ağır. Taşka hiç kim sıyınbay turmatı tuğan. Biz Allah'a gana sıyınavız da turağı. Ya taşka sıyıngan geldin herbe. Allah'a gana hurmatı tuğan. Demek onu Bismillah Allah akbar. Maksat atkarıldı, boldu aylanıver. Tavaf kılıver hurmatı tuğan. Oğa barıp sıypalap keregi yok. Geçe özümde dostum küçtü da oңойлап kirdim deydi. Barıp öpkönden keyin çıga alбай kaldım deydi. Kız o da bol. Nege barbagıla degeningizdi emi түшүндүм deydi. Dese bir dostum jurat, jok oңойлап кен neme adamların üstüge çıkıp alsan kete öğretkensin. Mundaylı kötörüyle жүрө öğretkensin. Sen aslında kança adam kıynalып atpayбы? Oşentip жетip alıp kimge maqtanasың sen? Kimge aytalasың? Öptüm, kança aram kıldın? Kança ziyan berdin? Birösü aytып atат, şunday çıkıp barasan birö tarttı deyt, nemem ne? İhramdan. Munday kalasan başka buluttan kişinele kişken. Çıksam ele menin gözümde eken deyt. Birödükün kötörüp çıkıp geliyorken de. Emi kimge maqtanasың bul neseni hurmattoğan? Al jaka kirbe, appalardagı barba hurmattoğan. Жето таваф кыл, машалла, айлан, дуа кыл, Аллахтан сура. Кыргызча эле дуа кылы бер, Аллахтан сурай бер. Алла мен шүнтүп калдым, мага окшон Кыргызстанда толтура. Алла бизди кечир деп эле кылы бер ошону. Кудду бардык дуаны жаттап алгандай сурайт. Дамына бу жерде кайсы дуаны кылабыз? Мына дуа, ону билбейм да. Билбесең кыргызча кылы бер деп атам кой, Bilbegen desen nege kırgızça suray ver hurmatı tuğan. Dua kılıver maşallah. Allah'tan suray ver oşo dedi. Jeti jolu oldu. Bardağın zamzam sudan iç. 2 rekat namaz oku. Kayra kir. Mankol tavaftı köyti öyle. Bardık aytet da
umra qilish uchun Ayşe mescidiga borib, anan kiyib, anan kirish kerak, ancha bunday qilish kerak, bunday qilish. Atama, apama, shariatda aji badal bor, umra badal yo'q-da. Birovning atidan aji qilish bor. Agar hukm sizga buyurgan bo'lsa, umra badal yo'q-da, hurmatli tugan. Sen umrani o'zingga qildag'in, tavof qildir, o'son so'ni bag'ishla. Birov aytadi, ustoz Qur'on boshidan oyoq o'qib bitdim, ne qilayin dedi. Ata-enangga bag'ishlab qo'y, desam ata-enam tiruda deydi. Onda menga bag'ishlab qo'y. Desam jo'nda suylasangiz, dag'in ne deb suylayman men? Biz o'lishini kutib qolganmiz-da. Qachon o'lsa, chay berib, o'lsa Qur'on bag'ishlab, tirunda bag'ishlab qo'yaver, ketganda ala ketsin. Barib olib kutib jata o'sha yoqda, qachon jo'natayotgan, kimdan jo'natayotgan. Tirukezini ala ketsin hurmatli turgan. Bardig'i, ma'qul, apalar, ejilar bardig'i bag'ishlayli o'shalarga. Bardig'ini tirukezini bag'ishlayverayli. Men atim baqtar, mag'dag'ini bag'ishtan, menda muhtojimda. Bo'lib ketgan yo'qmiz-da, turavi. Bardig'iz bir-birimizga bag'ishlayverayli. Dalika fazla yu'timay yasha Allohning aykoldiga bardig'izga jetadi. Alloh Karim zotda. Bereshen zotda otmata onlarga jaqpaydi, o'g'il emas, anday emas-da. Kim bardig'i, duo qilaylik, so'raylik hurmatdan. O'shanday yerga Alloh taolo olib keldi-da. Alloh aytdi, "So'ra, men berem" deb o'tadi-da. Atting armon so'rag'inga tayyor emas bizda. Birinchidan, ikkinchidan qanday so'rashni bilmaymiz-da. Duo qilasiz, qo'ling titraydi, qo'na sen. O'zing qilaver, taqsir. Men aytalmayman. Men aytgan jo'qim, duo qil deb o'tam, so'ra. Uyrenaylik hurmatli bo'lgan nomusda. Ma'qul bu, barida duo qilib uyrenaylik.